Tararan! Hello Philippines and hello world! I'm back. Welcome back to my channel. And yes, I'm so happy today. Malapayon ko guys. Why I'm so happy today? Nganong happy ko today? Naks, kailangan pa mag-translate. Hello Philippines and hello world. Parang PBB lang ang dating. Okay. I'm happy today kaya nakakita ko representing. Sabi niya. Representing. Taran! Maklaro ba? What is this? What is this, guys? What is this people? Hala. Nag-inusara lang ni siya sa Asian store. And dugay na kayo ko wala kakaunan eh. Representing ang taran bayabas. Bayabas, guys. Guava. Guava nga guwapa. Nakalami, oy. Bahalag. Mahal kay siya. Mahal siya. So, natasang hugasan. It's kagwapa, lami kaayo ang bayabas. Kadako, oy. Dako kayong bayabas. Speaking, when I was in elementary, atong basta sa gamay pa kong bata. sa balay sa akong lula, ako'y kadaghan ay dako kayong punuan sa bayabas in ani jud. In ani gud siya nga bayabas. In ani nga ano sa ngalan ani na siya? Breeding. Nga katong dagko ba nga puston gyud siya. Well. Hi! Who are you? I'm talking to myself, you know. Welcome to my vlog. My dear husband. Ang akong bana, tingalan siya nga. Ingon na siya kuan. Inaani rin na mag-vlog, no? Murag kuan ba? Murag turiring ba? Mag-istorya. Ikaw ra po motubag. Yes, my dear. Support na lang, lalabs. Support your wife. Representing. Magkagubkob ko ron. Halahan eh. Have you tasted it before? Have you smoked before? What's this? Huh? Guava. Guava. Will you smoke it? Do you wanna taste? Do you wanna taste, my dear? Huh? Do you wanna taste? Okay, taste oh. Hey! Ang bayabas! Itosnob sa sukang pinakurat. Asa ka na? Or sa asin. Na asin, itosnob siya kuan. Ha? Ano ba?
What are you saying, my love? We cut out the fire. Yeah. Alam mo na kung murag si Supermom. My loves. My loves. My love. Wanna taste? Crispy, honey. Crispy. Huh? What do you think? Good? Huh? Tastes like apple daw. Ha! Unsa? Unswa? Ang bayabas parehag taste sa apple. Naunsa ka diha? Kalami. Hi, Daniel. Ako rin magkauna niya. Daniel, ano yung pagod game? Do you want to taste langga? Hi, Mama. Who is that? Daniel? Yeah? Do you want to taste? What is that? This is what we call. I am someone. Come on, the phone. I have a picture. This is what we call guava. Guava? Hi. Guava. What is guava? Go back. Ice. Shh. Okay. Daniel, you're on my vlog. Langga, oh. Taste langga, taste. This is taste what we first. call guava. Mutilaw si Daniel. What do you think? Sige, sige na. Lami, gang? I don't know. Lami? I don't know. Hala, lami dili. Lami dili. Sarah, what do you think? Lami dili. Lami. Kusga, lami dili. Lami. Lami! You know. Si Sarah, well guys, si Sarah, dili nilisod pa kanon. Saan, Sarah? Si Sarah, patilo na siya, mutilaw na siya. Pero si Daniel, agoy! Artihon na siya. Ay, ba? Cheating. Hi. Agay ang bato. Sama siya dumi. Hala langga, 460. Be careful with kuan langga. Kanyang mga liso-liso. What is liso-liso? The seeds. The seeds. Be careful langga. Sa teeth langga. Sa imong tango. Ha? The seeds. Be careful. Sa tango. Mga kanya, mga hingo. Well, gilamean sila sa kuan. Ang Sarah, this is guava. Bayabas. Can you say bayabas? Bayabas. 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 Daniel, bayabas. Buba. Ha? Kalame. Guba. Mr. Bob. Bayabas. Mr. Bob. Ha? Mr. Bob. Guba. Solve good siya. Ay! Agay!
Mahingo tayo. So, maura to siya guys. Nalipay ako for today. Kaya nakakaong kog bayabas. Okay. Murag naara po sa kuan probinsya makamingaw oy. So, maura to. Gamay lang kuan commercial break about the guava and the bayabas. So, that's all for today, and God bless everyone. Bye, and be blessed. Bye.